Me whakatōpū ngā rōpū mirimiri o Aotearoa, ahakoa ko wai, ahakoa no hea, ahakoa hea te whakapono. Koera te karanga a ngā rōpū mirimiri e whakarau I ka tunei ki te whanganui ātara a ngāra whakatānei. Ko te pūtātara a te iwi moe moea me ngā karakia karaitiana e tahi o ngā tikanga kei te whakamahia e ngā rōpū o te kaupapa hoatu homai hei whakapiki I te ora ki o rātau tūroro. Te mea nui ke ia o tahi ngā whakaaro me ngā huatanga e pāna I tō tātou atua. Ne, na te mea te nuinga o wenei mahi o te aroha. Ko te nuinga o ngā tūroro kei te maraakihia e ngā kei mirimiri o hoatu homai. O ngā tai pakeke I huruku mai ngā kokonga o te motu kia rongo rātau I te mahana me te rangi Mārie e heke iho ana ngā ringaringa o te hunga kei te poipoi I a rātau. I do mirimiri romi. I actually work for Turanga Health and Gisborne, Turanga Nui a Kiwa. No tātou katoa. Te meka ngā tangata prei o te boro nei era. E rongo morata. E toru ngā rākua whakaritia e te rōpū hoatu homai I te mirimiri ki o rātau tūroro ki ngā pakeke o te whanganui ātara. Tēnei nā o ngā pakeke anake hei a pōpō me te rātapu ka whakatuwhera o rātau kuaha ki te tiki me te mano o te marea o te whanganui ātara. I'm moving some of the universal energies, the life energies that we all have around us. They're all part of us. In my belief system, we're all connected. The land, the plants, the animals, the people, we're all that way. And we can use that energy to actually help us when we have times of pain. Hei te mana e tū mai nei ka hiki ngā mahi a ngā kai mirimiri o hoatu homai ki orongo mai manae. Joe Glenn, Te Karere.